Kenapa muka lu? Demek banget kayak dompet tanggung bulan. Ya begini lu, gua habis makan di warteg. Lu makan? Iya. Enak dong makan. Ya enak, tapi gua kesel dulu. Kesel gimana? Gini, gua nanya, gua makan enak nih. Gua tunjuk nih apa nih? Nih jangan. Nih jangan. Nih jangan. Giliran sambel. Ini apa? Sambel. Maksudnya apaan lu tukang dagang kayak gitu? Makanya gua marah-marah, gua kesel. Gua bilang itu kan, Mas, ente mau dagang mau ngapain? Gua ini enggak, jangan, nih jangan. Iya. Terus? Maksudnya sayur. Ya elah, maksudnya tuh jangan tuh sayur. Sayur, ya gua nggak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Aduh, yang lagi nih urusan. Piye Mat, kabare? Tuh kan, tuh yang keripik. Api ki. Bagus. Oh, bagus. Duduk lu. Lagi ngobrol ya. Iki Mas, inyong puyeng lagi gua nih. inyong urusan. kok dodolan. Dodol. Mana? Enak nih dodol nih. Nah, iki dodolannya iki inyong. Enak. Nah. Piye? Mau beli? Apaan dodol? Mana dodolnya? Iki dodolan Mas. Tahu gue namanya dodol lu. Kalau di Betawi itu dodol. Makanan dodol. Oh, dodol ya. Iku bukan dodolan Mas. Iki jualan nang masuke. Ngomongnya bener. Inyong dari kampung Mas. Ora iso ngomong nasional iki Mak. Lu nggak sekolah? Ngabus. Oleh para Mas, sekolah. Ada gedang Mas. Inyong pangan ya gedangnya. Gendang itu. Gedangnya iki artine pisang. Oh. Pusing. Nah, mulai aja. Bikin puyeng. Pusing. Lu tadi pusing di warung, sekarang Makan, gua pusing Mas, deh. jangan. Jadi dodolan inyong dibeli. Apaan sih dodolan? Gua kagak paham. Bayang lu. Nih, kagak beres urusan. Wis tuwe cetil bae. Jorok lu ngomongnya. Lu Ih, jorok lu, kecil. nggak boleh. Cetil iki Mas Robek. Cetil pelit, pedet. Oh, medit. Iya, Maksudnya ini- cetil. Inyong kan kencot. Ada lagi. Ya, jorok Ada anak lagi. kecil di dalam ngomong. Kencot enggak orang ngerti gawe Mas. Lu ngomong yang bener. Kencot iki lapar. Lapar bilang jangan kencot. Di kampung Mas. Nih, tuh, udah gak ada lagi. Tua cetil lah. Cetil. Bodo amat. Gua kagak ngerti omongan lu. Yang dolan bae lah. Aduh, Ini dodol. lu sana dodolnya, lu. Musik Tahu ah. Lu ada bener. Tua cetil bae. Kencot. Masnya. Awak gelap. Beli kagak yo. Udah dah. Nang gawe lo. Udah pergi sana ah. Pusing aja.